Энини өткөндө биз бир аз деп өттүк, ал эми ага дагы башка сөздөр бар. Көп деген many, much, анан a lot of. Бул сөздөр үчөө тең көп деп которулат. Many саналуучу буюмдардын көптүгү, much саналбоочу буюмдардын көптүгү, a lot of бул экөөнө тең айтыла берет. Саналуучу, саналбоочу дагы. Бирок a lot of бул бир гана жай сүйлөмдөрдө колдонулат. Мисалга, there are көп many there are many eggplants in the fridge. Бул эмне деген? There are many eggplants. There are many eggplants in the fridge. Холодильниктин ичинде көп баклажан бар деп атабыз. Are there many eggplants? Are there many eggplants in the fridge? Холодильникте баклажан көппү? Fridge. Ова көп дей турган болсок, yes. There are many. Yes, there are many. Жок, көп эмес дей турган болсок, no. There are not many. Көп эмес, no, there are not many. Muchка there is жекелик түрдө жазабыз. Көп болсо дагы анткени саналбоочу буюмдар жөнүндө айтып атабыз. There is much sugar in my tea. Tea чай. Менин чайымда кумшекер өтө көп экен. There is much sugar. Көп экен дедик. Суроо. Is there much sugar? Is there much sugar in my tea? Менин чайымда кумшекер көп бекен. Yes, көп экен. Yes, there is. Yes, there is much. Көп эмес экен десек, no. There is not much деп койсок, жок, көп эмес экен. A lot of экөө менен тең колдонула берет. Мисалга, there are a lot of eggplants. Ал жакта баклажан көп десеңер дагы болот. There are a lot of eggplants. Же болбосо, there is much sugar. There is a lot of sugar. There is a lot of sugar in my tea. Чайымда көп сахар. Бирок суроо болуп атканда же терс болуп атканда кайра эле many же much өзү колдонулуш керек. Анткени a lot of'ту биз терс сүйлөмдөрдө, суроолуу сүйлөмдө колдоно албайбыз. Жерде карап көрсөңөр, a few, a little деген сөз бар. A few аз, бирок саналуучу буюмдардыкы. A few аз. A little дагы аз, бирок саналбоочу буюмдардын аздыгы. Бир аз, кичине деген сөз. A lot of көп, Мына жерде карайбыз. There are a lot of people here. Here бул жерде дегенбиз. Бул жерде көп адамдар бар. People. There are a lot of people. Бул жерде өтө көп адамдар бар. Кайсынысы туура болот? A lot of туура болот. Кайсыл болот? A few, a little, a lot of. There is a little wine in the glass. Стаканда бир аз гана вино бар дейт. Аз, эмне үчүн a little болот? Анткени вино саналбайт. Аздыгын айтып атам. Бир аз, кичине деп. There are a few flowers in the field. There are a few flowers in the field. Бул деген нерсе талаада, in the field, талаада бир аз гана гүлдөр бар. То есть аз гана гүлдөр бар деп атат. A few. Эмне үчүн a few? Анткени гүлдөрдү саноого болот. There are a lot of pears in the tree. Pears.
in the tree. Дарақта өте көп, дарақта көп алмұрыттар бар. Груша. There are a lot of pears дейді. A lot of тура болады. There are a few pears in the tree now. Now азыр. Дарақта азыр дейді. A few pears. Аз ғана алмұрыттар қалды дейді. There are a few pears in the tree now. Азыр дарақта аз ғана алмұрыт қалды дейді. Кейін there is a little milk in the glass. In the glass. Стаканда біраз кичине сүт бар дейді. There is a little. Не үшін? Эмне үшін? Себеби сүт саналбайды. The bus goes in a few minutes. Автобус жүрөт in a few minutes. Bir нече минутадан кейін. Аз ғана дейді. Минута саналады. The bus goes in a few minutes. Bir нече саналу аз ғана минуттардың ішінде жүрөт дейді. There is a lot of money in the safe. Safe, бұл safe. Сейфтің ішінде көп ақша бар дейді. A lot of. Ақша дағы саналбочу буюмга кирет. Эгерде сейфте аз ақша дей турган болсоңор, a little болмок. Анткени ақша дағы саналбай турган буюм англис тилинде. But there is a little money in the safe now. Значит, бул урдап кеткенден кийин сейфте аз гана акча калды. There is a little money. Аз акча бар сейфте. My granddad gave me a little advice. My granddad gave me a little advice. Менин чоң атам gave me берди мага бираз кичине совет, кеңеш берди. Бираз кеңеш берди. Мындайча айтканда a little кеңеш совет саналбайт, ошон үчүн a little. This is a very cold place. Бул абдан суук жер дейт. Cold place. So a few tourists come here. Бул жака аз гана туристтер келет. Эмне үчүн? A few себеби туристтерди санасак болот. He can speak just a few words of Chinese. He can speak just a few words of Chinese. Ал Китай тилинде бир нече сөздү гана билет. Аз гана сөз билет деген сөз. A few. Эмне үчүн a few сөздү санаса болот. There is a lot of paper in the bin. There is a lot of paper in the bin. Бул деген бул мусор челектин ичинде көп кагаздар бар дейт. Paper. Себеби бул кагаздар санаса болот, ошого кагаз мусор челектин ичинде өтө көп кагаздар бар дейт. Түшүнүктүү болдубу? A few саналуучу буюмдардын аз экенин айтып атабыз. A little саналбоочу буюмдун аз экен. A lot of бул көп. Сүйлөм түзгүлө дагы muchка, many'ге a few, a little жана жөнөтөбүз.